Eh, ai ulis maan barabai ayah. Ibu mana ibu? Wakil Tari Mintisari Ciwaru. Aku meng bos toke ayah. King neng Heni Kapayun Putri Gibas. Mauing uminguna ibu ketua Gibas. Bangun kecapangan Bagas Panglima Gibas Resort Kabupaten Karawang. Galupa kuangan Bapak Bagas Panglima Gibas Resort Karawang. duka masuk Pajajaran Umi Una Ketua Gibas Resort Karawang anu bagi Disambat Babe Sakman Batu Ali Super ayah disambat ampun lungguh tur sabar nengeni Putri Gibas Dei tindak tandun untuk imakan silih wangi kinajar sajagat tengeni Putri Gibas saya semua pak ayah si bontot neng Heni kon atuh ulah ulah sautik lobaan ampun lungguh tur sabar apa kadus Jarot Ketua Bulat Putih kadus kadus Barona Deui Ketua Bulat Putih anu bageus kadus Jarot Ketua Bulat Putih aturan Arayagun Wijaya Kusuma Raja Wali Malang Deui no manang kapayuna aturan deui apa wakil jumbo boy Medan anu mageus disayang-sayang luar biasa apa wakil jumbo boy Medan ayah anu mageus Bapak Abra Kumis Meracun Ketua Baju Biru aturan kapayuna deui Padodo Bandar Gusen Baju Biru kapayun sayang Bapak Abra Kumis Meracun Ketua Baju Biru hadir Bapak Basik Kumis Meracun kapayun Ketua Baju Biru hadir Romana dibayar deui Padodo Bandar Gusen Baju anu Biru mageus disayang-sayang apa Haji Matmur Ismail SH ayah bangun aturan pararail tulis Aca CH Subang anu mana aturan dibayar sayang Ari baeur disayang-sayang anu mana kapayun Api Pina Lesmana hadir Pak Haji Nursin anu bageus apa Haji lain deui Bapak Kusakman Sakila Cibanten Beda Suki Pede Padi anu mana aturan kapayun sayang Beda Suki Pede Padi kos sampe anu bageus aturan dibayar amanah cun Rabaya Ciwaru anu bageus aturan kapayun Bapak Nur Ali Medan Karya hadir tos lamingan dosa Bapak Nur Haji Laing ayah apa ujur Haji lain ngatus semua ratus jonga-jonga Bapak Acep Doyo Kepol Karya hadir Bapak Raja di Acep Doyo antong apa Raja Cep Doyo pisan walerang Bapak Haji Laing apa Haji lain doya paratos napis Bapak Nursin Srijaya apa Haji Dorasi Nur Haji Nursin sarang nuti hadi Bapak Nur Ali Medan apa Karya Haji Dorasi napa
parantos katampi araraya nu baraya sanaos ora jilain deui parantos lami paloracep daya waluran tajangan tapi alura peri kita paloracep daya ketua PP menang asem nah naon Bapak Saji Taman Bandar Beras Cikadul Kudu Bogor semana bagi nujan terangges Wakil Cuman Ikumis Bos palora Buah jidoresi tano mana ih dabuk dosa diaraton pisan orang palora jilai deui nu mana kapayun deui palora jilai disayang-sayang palora cepadoyong aturan pamajanan di medan semana bagi deui kapayong api nasuki pede pade kosampi batu ana bage aturan kapayun helang tos lami matos antos sagaratos dongajona tewal orang dayang Ketua Kipas Jaya api nasuki pede pade kosampi batu nahaon atuh nu janten alesan ubi unang ada bager aturan papayun deui alah pae pisan HPT babesok kamagotuna sembara jalu ada bager babesok kamagotuna sembara jalu molang aturan papayun deui abdi pida babesok kamagotuna sembara jalu molang Bapak Sakman Batuali Super Bapak Sakman ade lala kira ngeuten araraya umi una baraya. aya bagi ngecelok bodawang belah bayang apalora acep doyok yang punya wilayah kuda teuing cai kopi apalora jilaing kudu kumangang apalora dinuresi nana bagi nandangan Bapak Nur Ali apalora jilaing deui aturan kapayun heula disayang-sayang geuningan bisaan atuh aduh udah kumaha aya kadus jawab pertamina jabati teuing nasib aya kadus jarot bulan putih yang muhajir aduh tong tega teuing tong luluasan apa na era RCTI kumis beracun pamrag deui si kumis beracun apa na elang apa na ela apa na tia apa na ela anu bangga Bos Haji Taman Juragan Beras Cikeas Gunung apa Kudu na Bogor tia Wakil Jumani anu mana kapayuna aturan bayan lagona Bapak Raja Acep Doyok Kepol Karya apa lo raja cep doyok kepol karya yang punya wilayah Ulis Heru aya Ulis Heru oi seru kapayun deui ketua dari GNI atau lurah muda atau anu bage Lurah Andri lurah muda lurah Andri apa Sabajaya pidal semana deui no bage Bapak Wakil Sakman Sakilat Dimas Cibanteng tong kami ngatosan Wakil Sakman kalapil Sakilat sapada sakilangan Dimas Cibanteng mautusan wartos ujung-ujungan Lurah Andri lurah muda Sabajaya di antong kalapil sapada sakilangan tayak walarangan Bapak Abrak Kumis Beracun daya Pak Abrak si kumis beracun para tos pisan Api Pidales mana nyewa Ibu Hadi serangan nuti hadi Oh nah para
parantos gatapi sanos parantos langit parantos gatapi apa raja ce padoyong nganobageun aya mah laon ora dinuresin dibayar sayang apa raja lain bagai kalau raja lain deui papayun apa Nuresin Srijaya apa raja nuresin apa raja lain anu bageun tenang apa raja teh goyok kamarayun ini cobaan tenang ari anu bageun dibayar heula tenang mungkin ini cobaan api dasuki pede padi kosapi batu nya diri masih ngacare ngacin di sarangan deui masih eling berapet dia beres potoy nyantai potoy masih eling da berapet tenang mungkin ini cobaan pipi dales mana anu bageun atas pos PJT kai aya aturan putar boleh dipelak mainan kali pipi dales mana deui sayang hari Asep jeblak primadona Braja Dewa ya ayo toh baju lore hari bapak bos sakam kotun ayah kene pak indah bapak bos sekali sakam kotun super jalur pipi dales mana duduk di pinggir panggung sambil datang ke jela orang majun nyantai jun kaca pangan bapak raja siapa ade galuh pakuangan nuhun abdi damat buka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna dikutangan pupus di asma warisan nyuk kalur sajanda kina lancar apa pidalas mantangan aku lumpuh sabar dendak tandung atau ilang bareng silih wangi kurang panangguhan anu gaduh riweuh di atas anu gaduh riweuh kiwari geus kumelar tapi pidalas sakan kotun super jalur apa yo deui bapak bagas Panglima Gibas aturan anu mager apa raja nuresin anu matma bapak bagas Panglima Gibas Resort Karawang kiwari geus kutang pupus di asma warisan siliwangi kena lancar kurang tuturunan ampun lunggutur sabar tidak tandung iya barang apa raja Aceh daya karena mager aturan dibayar deui bapak Abrak si Banyu Biru komis bahon kaca pangan siapa ngade Sakmat Batoli Super galuh pakuan Alura Andri Lurah apa pidalas mana deui anu mager siliwangi bertuturunan Ari Donatur Putra Sadewa Wakil Gabung kiwari geus kumelar putra tim pajajaran anyar siliwangi kawan bareng sajaga kayat semua banget pada kasahan deui apa raji nuresin ora Acep doyok kapayun anu mana
Apal Raja Cendayok yang punya wilayah lagu nariweuh bayar lagona lagu nariweuh kulan aturan nariweuh lagu kapayuna desaya kaditu bongkong naik kadi bongkong para jelaing kabongkong kaparayun araya kabeng apa Raja Cepadoyong kadieu kumaha Raja apa lain anu bangun sadaya pada bogohan Raja Nursid aya aduh itu nya aku bagerna apa Raja Cepadoyong anu bangun dibayar heula apa Raja Cepadoyong anu bangun apa Raja Cepadoyong deui kapayuna saya Bapak Bodon anu itu nya aku bagerna apa Raja Cepadoyong yang punya wilayah deui Bapak Nurali aya aturan dibayar saya apa Raja Cepadoyong anu bagus kapayun deui aduh riweuh kalau Raja Cepadoyong anu mana apa lurah kalau Raja Cepadoyong dibayar heula apa lurah pegang lain orang adahar apa Raja Nursid apa lurah apa Raja Nursid anu mana apa lurah apa Raja lain deui aturan Palora kalau Nurali Raja Nursid bayar apa jadi sayang Palora Nursid kapayun deui Palora apa Nursid Raja lain Palora Nursid dibayar deui Sriwijaya Palora Nursid Sriwijaya Raja Nursid Anggrek Sriwijaya Kang Lari apa Raja Nursid aduh mager Bawa ke Sakmat Bangsa Sakirat Haji kuring nyawa Bawa ke Sakmat Raja lain kapayun heula Bawa ke Sakmat kembang Raja lain anggar kabodas Bawa ke Sakmat apa Raja Nursid deui dibayar saya Bawa ke Sakmat apa Raja Nursid Haji Bas kuring nyawa Haji Banteng Wakil Sakmat iji kembang bangunung depan Mayong Sadewa samar samar Oke Mayong eta Sadewa mah ukur cintaan Aus apa Raja Nursid dibayar deui Aus apa Raja Nursid anu bagus papayuna Aus Raja Cepadoyong dibayar heula Aus kembang angari kedua Aulis bule iji ciri dore mata-mata Kodir ari masa kuring nyawa apa Raja Nursid dibayar deui Bidala semana samar-samar eta mah ukuran cintaan apa Raja Cepadoyong dibayar heula Arman bayang-bayang apa Raja lain anu bager apa Raja lain deui kapayun deui anak atong api Aduh. bidala semana hadir api heran kanida apa Raja lain anu bager anu dibela aya api Ari bidala semana jauh. dibagi bas oga desan dan Cinta Raja damai aya lain hadir ari hadir kuda aya api bidala Raja lain. semana Panglima Haji Bas Karawang aya Sekarang hadir apa api bidala apa Ulang haris api bidala semana Panglima apa Raja Cepadoyong dibayar deui aya hadir apa Raja Cepadoyong Bapak jadi tradisi Pangarsa Palura dari rumah oh nadangan apa lurah iji Doyong pengakuan Mall apa Raja Cepadoyong terkali pemikiran yang pada disobat Pak Raja lain aduh cinta kepala hari hadir ada dapat luang Pak Raja lain bakal dirut
padahal hadir. Anu gede paksa orang diduresin yang teacap jadi dosa Bapak Lurah Haji orang Bajing diduresin hadir. aduh Pak ku anak Bapak Lurah cabangan Haji Bajing hadir. Api pidalas Sarangan Bang Api Arsa. pidalas man Pak Lurah Haji Api Bajing pidalas man hadir. Simpati Api pidalas bayar madun Kade sayang di sarangan Api pidalas man atau bagus Bapak ayun kalakatu Apa orang antri Anu mana Orang antri bayar labor Pak Haji Nursin ayah hadir. Aduh, Bang Arsa Pak Haji Nursin Orang antri dari disayang sayang Bapak Haji Nursin Aduh, Haji Nandong heran di kan sarangan yang ngebunya Orang antri Anu dibilang Pak Gila Sakman Orang antri anak bagir ayah Jauh gadi senja Gila Sakman Aku pedalas yang mana punya Batu Aku Ali tersama super ayah Rimbun di sarangan Kedip Pak Haji bangsa Bapak Haji Api pidalas mana Atau bagai Pak Haji sayang Jangan sayang Api pidalas mana deh Bogana dihaja Batok kalak Api pidalas mana Kelak aku Paluraji lain adai Anu bakaran paluraji lain Paluraji lain adai Anu sayang Paluraji lain anu bager Bayar lagun Paluraji lain anu bager Paluraji lain adai anu sayang Kalau raja cek doyok anu bagus Minggu telah kembali pada lokasi telah lama Utik galak pergi Palura Andri telah lama ku menanti mama dukasi jenuh rasanya rindu di hati Palura Andri oh tidak terkira ini segala-galanya oh tidak terkira ini segala-galanya Pak Haji Nursin oh tidak terkira ini segala-galanya Pak Haji Nursin oh tidak terkira ini segala-galanya Pak Haji Nursin kurindu kayamu ketika bercanda tawa lapasnya ceria Pak Haji Nursin kurindu kayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa Pak Haji Nursin ada kurindu bagaimana engkau menuju ketika ku merajuk Pak Haji Nursin kurindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih Pak Haji Nursin anu bakal Pak Haji Nursin adai anu sayang Pak Haji Nursin anu mantap Nikdu telah kembali pada lokasi telah lama ku tinggal pergi lalu Raja Cep Doyok telah lama ku menanti mama dukasi jenuh rasanya itu di hati Pak Haji Nursin anu bakir oh tidak terkira ini segala-galanya oh tidak terkira ini segala-galanya Pak Haji Nursin oh tidak terkira ini segala-galanya oh tidak terkira ini segala-galanya kalau Raja Cep Doyok kurindu kayamu ketika bercanda tawa lapasnya ceria kurindu kayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa kalau Raja Cep Doyok kurindu bagaimana engkau menuju ketika ku merajuk kurindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih kalau Raja Cep Doyok deui anu bager kalau Raja Cep Doyok anu sayang kalau Raja Cep Doyok anu bager Pak
Haji Banji. Pak Haji Banti. Ayah hadir. Pak Haji Banti. Abule buah kembang. Abule anu bager deui. Hadir. Abule buah kembang. Bapakku kawin lagi abule. Ibuku sora diri abule anu bagi. Jadilah aku begini Pak Haji Banti. Mata gelapku bernyanyi. Di mana uang abule, di mana lapar, di mana nasi abule. Aku mencari kehidupan. Pak Haji Nurasin anu bager abule. Mabuk ganja dan minuman. Itu pelarianku. Banyak orang yang tadi tubuhku abule. Aku tersesat jalan. Jadilah aku anak jalanan. Jadilah aku cibiran orang di terminal Palurahan Andri. Cerita anak-anak jalanan. Jabu abule buah kembang. Terbang ke munafik. Tak hanya masa depannya bakal untuk diperjuangkan. Kasih sayangnya ya dilupakan, kasih sayangnya ya diabaikan. Di sini aku Palurahan Andri masih berdiri. Di sini aku tetap bernyanyi di jalanan Palurahan Andri deui anu bager. Palurahan Andri anu sayang deui. Wakil Sakma Bapakku kawin lagi. Wakil Sakma. Ibuku sora diri. Jadilah aku begini. Mata gelapku bernyanyi. Di mana uang, di mana lapar, di mana nasi. Aku mencari kehidupan. Palurahan Laing anu bager. Mabuk ganja dan minuman Palurahan Laing. Itu pelari.